Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Ka Amlarem si anadi blog kabla Shah Jied kum kawe ni ki Aspirational blog hapo kari haga hanyo tarik nailar kala Pynkup Burom ki Nongtrei bahakmat ne frontline workers ki kenhun SHG ki he officer na lor ki we ki blatrei met bat mensiam ban gentiu ka roi ka par hapo ka blog la ka long ha kot ka kya ka rap karyang ka puli puthi bat ki we ki kam ki ba ajmin toy ki pat ba ban ka blog la Pynkup Burom ki the MLA ka than bat chief advisor ka sarkar jila uba lakmen remboi ha ga jidan lang ka sub divisional officer civil Amlarem ka ananya Rajshri IS ha ga jilang ka batip kum ka sampur nata abhiyan saman samaro kabahap hapo ka Aspirational Blocks Program ABP u Block Development Officer Amlarem CNRD Block u Dr. D. Lingdo haga jingkran mat phang ulaong ya ka Aspirational Blocks Program la plipat ba de menteri rang ba adu kari house nam arhajar arphulai kani ka program ka panet jingmut ha ban kentiu ka jinglong jingman jinginong shongshnong bat ki block ki baduna ka jingroi jingpar bat ya kani lale da ka pnya so lang ki scheme ki baladan lupa bat ka jingbut dia neki ka baman kapor uba lakmen rumbui ha ka jingkran ulero ki officer jong ka block bat ki we ki officer na ki tanat ba pher kumjuru ki Nongtrei ha ki shnong ki thau ki balano senyang ban kentiu ya ka roi ka par bat kenturu bane beteng ban trei knang ba kanong ka jingmentoi ki pat ba bat ka block ula ban juru halor ke jinan kam ke jin trelang jong ki baro ki pat ba knang ba ka block ka district ka jila bar ka rihi baro ka wei kan kiu ha baro ki liang lingba jong ni program kala don ru ka jing pin inam yi ki mar ki mata balashna da ki SHG nalor ki katu kani kitna trikam sarkar with 66% of institutional donors. Ladies with only 2.7%. For the institutions. Kaniti ayo haladik pe ikamka kala iramka ba hapo kada state ke jami bahkan paikma shalai di blok ke balong kongki noksa nakta ki wepa ba inyo ya kwaki o video wala bata ka ke jimut jom ka ne program ka jimut hi ka lam ta ka ne we ko ma ngane ban kentiu ya kayo bangin yo ya India kabakiu kabangin yo ya state makhalia kabakiu o prime minister ni o dot ya thong jam ka 5 trillion economy o chief minister Burom ni komra ke sama o dot ka thong nam ta ka 10 billion economy ban kentiu ya state ban kentiu kani ngiran kami trela kabanang kong ni hat bandon ka self responsibility kata da ki kre kombinasyon shnong jong ka block Amlarem kombinasyon shnong jong ka konsil Amlarem kombi officer ki bran po ka subdivision ki kombi officer ki bran po ka block you have to have the sense of responsibility the sense of ownership you come here to work let your 3, 4, 5, 10 years of you will bring about the transformation for the benefits of the people of this area. Only through that, tanggung bagata ngin la bangkin tiu ya kayo. Dahil kata ka sense of ownership kalau berangkat. Kane ngari kende worship kini. Kane kine ngari gideng kisik kini. Kine ngari kashnong kathao kajuna na day pansuma. Kane ngari hikasan kajuna na day pansuma. Kapan? Hawabiban the sense of ownership, kawan the sense of responsibility. You have the responsibility to take care of yourself, your family, your village, your area. Kane ka jiki kre ke
Tapi sedang lagi nasional tahu, hari kata ini minta pakai. Kalau lain, kalau kuat, bahkan tu, kalau ban yang kentiu makanya. We have to join hands together. Alone I cannot do. Let us join hands. That's why the government of Malaysia, in the last 7 years, thousands and thousands of self-help group. Kipun ki self-help group balasen, kipun ki cooperative society balasen, namabae balai bangin ya kiulang. Kata ni berangkam, kawasan, kabarangkam, kalamba, ngide, on pamijatan, iwe. Ini banyak kentiu Tebang kentiu ni baru ngidam kam. Ya kati pelang nadu kinasong each and every resident of the block. We have to have a sense of ownership, a sense of responsibility, and a sense of our cooperative movement, so that we could overcome. As I said before, alone is very difficult, but together we can overcome. And the role of officers, karulin officer, karulin Nongtrei sarkar हमने om tanggung jawab yang tulok ngangguan office lagi kapor tentang akan tuik officer. I urge each and every officer, each and every staff working in the block, working in the subdivision, let us explore more. Don't look only at the routine work. Explore. Be the agent of change. What are the government scheme? What was the scheme of the government? Transmit it to each and every village. Each and every. We have self-help group. We have Akanbadi. We have all other activity in other part of the village, in all the village. So kindly use those media so that we can bring about the transformation as envisioned, as per the mission of our honorable Prime Minister, of honorable Chief Minister. Dia kata, ngide bandon kekeke. Gone are the days that I go to office, do normal one. Be creative, have some interest. No matter it's not your line department, it's not your department, but if you have interest, explore it. But if you don't interest, let. I idea, nga kung nung may kwantan, di ba tiblo? Nga kung nung kwantan, di ba start? Look. Ngayon kam sikon ki idea ni na sosno. Ngayon kam sikon idea na ki officer na ki staff dito ka daw ihap ang kaya. Kaneka program kaji mo yung katalamba bagi kitiu ka. Government of Malaysia. Habwa kanya lang jong o chief minister ni pamrap kesama. We have ngila prosyam Banle sipon iskim kiba ngintip nang syukur batay palapun pala. Natangin tiglo. Hapwa Amlarem kajongi manta lembagi tourism department baru bahaya kawa umat baru bahaya po daw ki po daw ala sanction lagi betul. Hapwa osundai pa kan sanction lagi betul. Bahkan tiu ya apa Bang le yata umat resin. Komba arusan lai publikis nam nado sebenam. Haru tau ki kinyo cimentor. Lenda askim jam ADB. Lada nambaklah Amlarem arusan lah. Kilayo ban bahaya untuk kawa hangto. Ban preserve ka regeneration. Ya kini jaka kebedam hakape umat. Nado sebenam hado daki. Kini nakon tajam no nakon tau Nongtrei
nang tao nang shnong ba nang ta dan kadang ihap dan kita letak head department kongkawai yang kita kasokar kalau Shah lembaga perangkat kita komiti yang sop sementara po perangkaran mentah kinstan hak andanai area hapo kajing pe jing beri kme jong doktor komla ngidang kermen bagi te banyo taking to consideration yang ini saja nalu sangkat habai boy kerana kepuas bagi explore bagi your substance into that area considering yang ini jangan ketua Austria napo hapo sedang ni iram kan bahkan dan kawe hapo kijang chen area nak tak help kasorkar lasir batin nation nilai iru bahkan tak jarai social staff integration men ngalang yang kedua bagi chief minister jami bakuno kapor kelade bangin perkhatan bang kiai kita mesti diberikan kan nomor staff bangin bu hamte kita kini perkhat nak yang kasorkar nak tawakin dewi bakal Amlarem jami nak kita hapo ka social ICS hapo kini arsnem license kasorkar makhiar dekat kita lang kasorkar India dan totally ki akan bagi sebentar esok akan bagi sebentar ladap sanction hapo nak establish ini kenapa ki kena ki hapo sansnem kinyo yang tak jimpang patengan kenapa kinyo yang tak kau kekir kita dikam kiba kasorkar lembaga ICS program gila persyam banle hadis andai kan kita hagi yang school nilai gila walangi ok balai kiongi aspirational block kita perlu kita mulai nisok na kasorkar kita kasih usne la upgrade yang anong telang secondary education high school baka science baka arts but hasok high school la at saka commerce na benda cinta biang jong anda kiuna ki digital library hapo ajib pe di dunia jong video ki beliau sanction belanda ki bagi sinaro tidak yai na benda transform yang Amlarem blok jadi transform lembaga Dutch Quad Taskim tentang Ministry of Travel Affairs lalat Jied Henry Romeo Ligishnong bakin yo banle economic activist lembaga yo lane ban berbahaya di school Henry Romeo Ligishnong o video urusan hak oleh berangkam ban kemen bakin yo arho lantai pun ajar kowe ban transform ya ke Amlarem blok ban transform yang makanya ke sini. Dia kata, kanya ke program kami tambah facility. No, kade ba ngins Nongtrei. Bagi dia bertong ba, oh, ngim dong Mereka sorka kapai kemat bakal sampai. Lembaga sorka border area department harusnya kasan khat ta bajira khala la include ki ha vibrant village bagi dia cuma toy na kasoka all these things will make a transform Amlarem but amne tangi scheme transform la dangindam ownership la dangindam kata sense of responsibility kam long ka bagi sup ni kita baru ini down the drain Pak Nongtrei. Nitip kat no folklore government class sanction yang cooperative society for Amlarem block yang SSG forward empowering you
And if you are empowered, you're empowering the society. Ito ka daw, kolong kami ng jangan nakablock ini cumi Don't let us transform. Ya kablock ini. Nilai TI, baka sarkar, bahkan dewa dia apa ka prime hub, ka box can persit, ka Nongtrei kalayan. Kenapa Nongtrei? Onyo, ya kalang. Kaya apa daw ki? Nang nasiklur tam ka kaya ang tasasatulang. Manusia itu ingin transform. Let's have the sense of ownership. Let's have the sense of responsibility. Let us work together. Don't need a payment. Nakata dan kiyo. I'm very happy. One man can transform the whole society. With due respect, para Dr. Nongtrei bahar. Rayonlah tunda kedai Dr. Fernandez Lemin. Mariawan Hajarai. Ilang tip. Iba katim di hindi marway. Nung lakang tayo marway. Baka katim ko dyan ilang la. Bakong naman kering niya kibreo. Bakin nyo. Ya kata kakoy kakiyan. Harus na pagkatang institutional delivery. Sispa kanday niyo. Hapo acara PhD. Baik, uwe doktor. Ngidan ka daki PhD, ngidan menang ngidan ka persika, ngidan ka dispensary hapo. Padu. Let us work together. Tungin lang. National hunay nga pek hau tayo kuya. Nga ipanmit niya ito ki Jepang na unod khor na ang spy mo. Ladaki tayo ng tayo kila panay lang lang. Kinla. Wachong nang lang. Kiyang kapatay ko belum. Dahil kata, ladang tayo manta la Shah. Amba, ngide tak sense kata cingkit klik. Ngide tak cingkit kia. Ba ngide katong bangin kiteu lang. De tada ngang tu ibi paro. Ki ramba snong ibela menidon ki aganwadi ki Asha ki Nongtrei jong blok. Pati wengi Nongtrei sarkar. But come down the officer